abanyabuzare na munonga ba family ombusasi bwinje bajumerera barukurre byo kwerinda habwa district ya Sheema ngo bagujegire cyarenge kikuretera abashara mu kore bintu byaherize kusisikara naho namangeshiteta nacyurera cyaburishi cyangasura kuganya kwanje kwayiyongera nina masiko system za government nazikora twine police. In fact, Sheema has become a spotlight. Sheema, amahurre Sheema, amahurre Sheema, amahurre Sheema. Mbona izo Sheema yatkora muri. Hari ibintu turaga kureba yaba muri kureba nganye umusirikare narindi hanga alinda abantu n'ibintu byabo atikoresha be abasirikare bagenzi be bamuto mu koti yabo bamusharira ngo azo mu cyombe mpaka imyaka yeyona abakani mu bakwata mu kabagarura. Echabarukurre byo kwerinda habwa Sheema district kubura kushika kuziika okubasa kugambira bazice kibireho kiha abanyabuzaro mu mbera DPC, DISO, CID, CI, RDC, government yon. Nina masiko ngumuntu uhisire Sylvia n'umwana we in cold blood na Jackman. Ofurumiyeho okuba tugambire nayo twahikaha nabwo nangwa tukatunjira na makuru bundi agakweyongeraho nakwitwa twabanza kugamba tutakarebera mu byo kwerinda nibagamba ki nishito tukagambaye ishe wa Sylvia bwa hato mugenzi nagira ngo umwana w'ugwa abira y'umuzigijo kandi ngo akamara mu bushwere myaka 5 ruzare buzire atyo nawe nuko kutayo Sylvia cyaro kugira ngo kubiro kumushara amabere nangwa mwana wanje kaba mwite uvuga indishyi yashubiza n'ubuvuga kandi muri wakasenta kuna hurire akabintu ingana kamiliyoni n'umutwaro ubuvuga kiyabe nayiye kuko mwana wa mutuzi abeka yo mushijo rukushwera Sylvia nabo bayere ko kwatwaho na munonga habashaho abambara regional referral hospital aho bahungize Sylvia rukarabagana batyo bakabecangaho mpaka babeshengerize mubira hari bajenjira atitwele grafizi nta atuncho bataka mu kwatiro kashi batakugambira atino mugore grafizi muzibahereze muza kureba mutandika atishamushanju amaduka gibwire atuma kurenga gate atinga kuri wifi ari amaduka atkonda kumagibwe ngaguze biyurwaro aba bagaruka bayetombitura police yabanze kubasha bemitwaro 30 ezo kutwara umuntu mu irwariro okorga kabohe kuzambara atkansha umuntu okwari mumbasa mutamubasa muthereze refa kandi refa turaheya kimwine police mwe mugende muzaho mu rukwenda mayitara cyakira inawajya tizikopi ubwo umuntu ikopi twaga mubasa ndakuri police twaro tware refa ngo mutamutara makumesha diamashita owayebembire mu kuziika embereji kandi urukurre by'ubwegesa habwa Western Kore Diocese Reverend Bernard Mushabe yajumerro bujahambuki Ebwa bebironi bigambwa bantume okutemanja titurukubasa kukureka kandi naruhanga nakimanya aroho emergency twatugamba ntubasa kuzicwa ntubasa kwikiriza nangwa nituratwa tikubasa kubura kutekateka ntobuza hambuki nkobu hanga bwako